Biyag di tao. Hello gagayam, naimbag nga orasyo, shout out kada kayo amin nga agdengdengeg kanagbuy-buya itagon daway nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan, napakasaritaan ti may sagot ita kada kayo, katitayin nga ro dendenggan ti episode 323. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Anya ti aramidom dito'y masakupak si ka Agustina. Apay, umapal ka day kadagiti nabubunas, arubuat dagiti mulak anatay. Ay, saan mo't ama nang? Mayatanak lang nga mang buybuya ka dagiti mulam. Bareng kastan tumot ati kinapintas tibo nga dagiti mulam eh. Bareng makarana tayo itinangina presyo manang. Ay na, di kan sumanao. Malalala. Umadayo kan ditoy. Tamangan kit din umang purus kapay kadagiti bunga ti mulak. Anya? Ay, saan mo't manang? Kunak tumat ngamin asaan kan ama panidya kataltalunan ni manang mo. Anya nga ita, pinabainan na kamanen. Ay, wan nga rod lakay. Agbabawiaka na panitjay. Kayat ngamin ni nanang aging nasidag kami nga agkabsat. Di na kayat nga adadimi pagkinaawatan. Ngamnimot ngamin manang ami ti mga aramid iti banag adiyo pagkinkin naawatan. Ay, wan nga rod Iso asyaklatan tagpakpakumbaba lakay. Nala, santa na pagsaritaan day ta banag. Tikit di pagsayaatan dagiti mulat at ipanunutan ta. Sapay lang ko mga ron. Tamairanay tinapinta sa presyo into nagapit tayo. Tapno makabayad tamatin kadagiti utang ta nagmula. Day tamat lang ti karkararag ko, lakay. May pada ko maan napipintas ti bunga dagiti mula ta. Akas ka dagiti bunga dagiti mula ni manang ami. Wan nga ron. Di ka matanagan. Asikaswag ang naimbag dagiti mula ta. Agtinulong ta, lakay. Tapno da pang matrikula dagiti duwang anak ta. Agyaman na, kaputa na saya at kang asawa. Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Agtimpla ka man kititi kapik bakit. Di mula ko na. Talaga naglaing ni bagat ko Amumlat tanoan niya tiket ko nukastoy amal pasti pandangan. Nasaya tasimarungkar ka dito'y balay, ami anak ko. Imayak na ang taitid ko to'y abastuyo. Apay, kasla day bagayo. Ay, kaya't kalaang nga palagipan. May papaniti kabsat mo, anak ko. Na, tanya ka di ba nanti maipapan ka ni Agustina? Awan mo't madingar aramidag ko na Amok, nadagsen ti daram ken kwa na anak ko. Kasano? Ket sipod kaubing mi. Iswa ka na yun tinasaya at itimatang nyo. Nga awan pa'y mo't aramidag nasayaat. Kanayo na dagiti kamalik ti makitkita nyo. Saan mat anak ko? Kaya't kulaeng agbalin ka nasayaat. Isu nga isursuro da kay ti rumbeng aramidem. Pangaasim, di mo kumagurguraan ti kabsat mo. Tasan nasayaat ti kasta. Da kayon tumot lang tagtinulong nang runa inton awanakon. Tanya kumamot nga iti maitulong day jay marigrigat kanya. Ay na di mo sawan ti kasta. Di mo kumatagibas si unay ti kabsat mo Laglagi pumakabsat mo tulatan ni Agustina. Nga urean niya pa'y ti mapaspasama. Ay po nanang amok day ta. No apay ngamin nga isupay tinapalin na kabsat ko. Naragrag sakak pa'y kuma. No sa bali lang ang tinagbalin na kabsat ko, nanang. Ame. Noel, kabagis! Dumagas ka pa'y man dito'y balay. Apay ka di manang imili. Papanam kabagis. Mapanag ijay pantar manang. Agaladak ka no ijay. Tapno maprotektaran dagiti na imula amais kanda dumapay. Bilin ni Ami. Ay, kasta aya. Wan manang, inakitan, tapno san una napudot ti darang tinit. Ay, katuwan na aading ko. Ang asino tinagpamulakan ka? Ni Ami, wano ni Agustina. Ni Ami manang.
Pinamulaan na amin. Anya, ang nagsarita da nga ta iti adi na. Apay ngay apat iti kuko ti adi na ket pinamulaan na. Jak amo akas tagayam. Ti kuna na ngamin ket kukuha na laing ti dagayo iti pantar. Anya! Ay, impakat man nga tan ni ame ti jak kayat nga ugali na. Tinasaya, kasaritam laing ti anak mo manang. Narigat no agawan na ti kabsat na, idinto tagpadadamot nga anak mo. Wen nga rod, ay talaga akasaritak to ni ame maipapaniti day tabanag. Sige nga ron manang, mapana kon, tapos sa anak mo na maladaw. Sige ading ko, aganad ka iti ipapan mo ijay nang runak at bumalasiw ka pa iti karayan. Agyaman ak manang. Adto ti kapi yun nanang, agkapi kayo kabayatan ti panagin ni storya tayo. Agyaman anak ko. Anya ti gagaray yo, nakasapsapang may malatiw kayo diti balay. Ama mo kayo nanang, saan dak nga umay danunan diti balay no saan napatid ti gagaray yo. Ay kuha, umay ko kumadamagan. No nagsarita kayo kan ni manang mo may papaniti dagayo ije pantar. Ni, saan mo't nanang? Ngam plano kamulaan day iti kamote kan mais. Sigurado nga min anapintas ti maimula ijay. Tapanaratan day ja apaset ti daga. Ay, kasaritam ti kabsat mo may papan iti day jay. Inton sumarunon asamer ti panagmulam ijay. Ha? Ngam, apay? Sayang mo't ano sana mamulaan ita. Awan pagmulaan nyo anak ko. Gaputa pinamulaan amin ni manang mo ti dagayo ije pantar. Anya? Ay, una yan ni manang. Talaga di nakikabkabilangan na kabsat na. Gapu iti kasdingar aramidan na. Bye-bye aman ako. Tasyak to ti makisarita kan ko ana. Jak kayat nga griri kayo manan nga kabsat. Saan na nanang? Bye-byean yun. Ano saklangan ti basi tatalon mi? Amok nga minasaan nga agpaabak ti kabsat ko. Kat amangan no da kayo kit di mo ti agrikyar. Angam sana mabalin ti kasdingar aramidan ti kabsat mo. Masapul nga agsarita kami kan ni ame. Apay nga da kayo dito'y pantar, nanang. Di mo't nalaka kayo na mabambanog no kasya nga adayo ti pagnain nyo. Kayat ko lang amin napankan no pudno pinamula amin napasit to'y dagatayo dito'y pantar. Diyo kilibak, nanang. Ngam, anya kumaita. Itad kunto ati bingayo iti paset para kada kayo. Sana kasta ti kayat ko amangagan kan ka anak ko. Anya nga ron niya ti kayat yung ibagak, nanang. Ame, biningay ko iti talo apaset dayto adaga. Apay pinamula amin. Ayan nga rod itatimulaan ti kabsat mo ngay. Kunak to pa ikat, nanang. Dayjay manen nga Agustina tidakdakamatin nyo. Ang tapno ibagak kada kayo, nanang. Pinamulaak amin apaset to'y pantar. Gaputa sayang no mabakante. Sanda mo't laang as asikaswan? Tas sadot da nga gasawa? Kasano kumama asikaso da kat pinaaladam meten. Nanang, agpanunot ka man itinasaya at anak ko. Saan ka kumangagbalin nga naagom? Nang runa iti mismo akabsat mo. Agustina! Ni, si kamat gaya manang. Naimbag man tayo may kaditi balay? Itaman pay? Ya! Manang! Apeng agtungpa ka ngay. Anyat basol ko kan ka. Di ka naging diyaan mo! Sip-sip ka! Ila, diyak ka mo tibagbaga manang. Anya ka din dita sasawam. Sipod ka, ubing ta. Sika na kanayon tinasaya at kadatatang kananang. Aging gaita nga adan bukod ta pamilya. Sika latta ti bida ka ni nanang. Kan aging ga iti maudi nga angas na ditatang. Sika latta ti bida. Sika latta tinasayaat. Idinto ta syak. Kanayon na dakasak. Ala, sana pud no dayta manang. Atap mo lang dayta. Gaputa sarado ti puso kan panunot mo. Agpadat ang ipatpatag dagiti dadakkel ta. Sana pud no dayta. Sikala ang ti kay kayat kan ipang pangruna da. Kuma,
Masika, tinagbali na kabsat ko! Ala, saan ko mamatakas na tibagbagam ama nang? Agpin na tagta ko ma, tanduduwata nga agkabsat. Tanusyak talaga patpatgan ka kabsat ko manang. Dura amin nga ibagbagan! Style mo man! Okay, at iti danom, uminom ka. Agyaman na, Karnel. Ala, gusto dahi na panagsangsangit mo. Amangan mo dumikarti sigod a sakit mo. Kakaisuna ang nabayag asan adimikdi ka. Unay mat nga minan ti kabsat ko. Kasi gayam ka o nagtigura na kanyak. Dudwa kami nga agkabsat ngam kagurgura na kaya madyak amo ti gapuna. Bakit? Nalawag ti ko na ni manang ami. Agim-imon kan ka. Kaputasigon kan ko na. Napatpatag ka kadagiti dadakkel yung iso. Ngam saan na pudno dayta. Atap na lang daychay. Ngam kitdi. Agpada kami nga impatagdanan ng kantatang. Wala. Bye-bye amon. Basta pa kita amlat tayo tinasayaat. Nugura ti pariknanakin ka. Parikna amlat tayo ti ayat. Di mo tutupan di kamsat mo. Ikararagam kit di. Tapno malawlawagan ti panunot na. Anya tar aramidam dito'y talon ami kaanakan. Adda ka di masapul mo? Namandara kung dagiti agmulmulay ti pagay. Nangyagmatan ni iseng akatulong mo iti meriendami. Uncle Noel, dakasak ka di lang unay. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam kanakan. Kailimon sa matan dagiti agamam anapan nagbakasyon iyay syudad. Uncle, No kumangamin ta simurot kamay, di nag-enjoy kamat kuma. Sana puro trabaho lang ti sangsangwam. Ikamat ti panawan ti bagim, kan ti pamilya maa. ngam, dakas ka di ti ugalik, Uncle. Ibagak ti pudno. Gamsapay la kuma, ta di nakagura balasan ko. Sige, Uncle. Amom kanakan. Nasaya at kakada kami amin. Malaksid lang iti kakaisuna akabsat mo. Ha? Day tatipod no balasan ko. Nakasaysaya at kakada kami. Ngam saan iti mismo akabsat mo. Uncle Noel. Iso ati makunak, ipatag mo met aja kapsat mo. Agpinatag kayo. Di mo gurguraan. Taawan sa bali nga agbinadang no saan ada kayo nga agkapsat. Saan anasaya at timang gurgura iti kapsat? Ami kaanakan. Naimbag man ta na panunot mo pa iti mangsarungkar kanya kanak ko. Talaga nga minadyakon makapag na iti adayo. Jak pa ikit din nakitkita di kabsat mo. Ay, pasensya kayo, nanang. Makumi-kumak ngamin. Gaputa madama ti panagapit mi kadagiti bunga ti mais kan bagas ti kamuti di pantar. Masapul ngamin ang maapit dagiti daduma. Tamangan no matangkenanen dagijay. Apay, anya ti marikrik nayo aya. Masakit kayo kadi. Ipan kayo di ospital. Gagangay nga tan iti bakit akas kanyak kumapsutan. Ame, mabalin ka di nga ayabam ti kabsat mo. Kayat ko makita. Kayat kayo makasarita. Dayta ka ti madi kada kayo, nanang. Siyak ti adda. Ngam nila ta Agustina di awagan nyo. San lang nga rudin nga umay sumarungkar. Ngam isulat tamat isapsapulan nyo. Nasayatan ka dito'y balay ni nanang manang ami. Kaya't kayo makasarita ito Tanya ko mga itibagam kanyak si ka, Arnel. Nanang, manang ami. Sana nakasarsarungkar dito'y na Agustina. Gaputan na idalitin. Anya? Apay! Anyat makagapo! Dimikar marin ti sikot asakit na iti puso nanang.
Anya! Ay na, di anak ko aya. Ang mapay ngay talang ngayon pa ka mo, Barok. Pasensya kayo, nanang. Ay, Di na kayo't ngagdanag kayo. Siyak lang tinagdesisyon nga ipakaamok ka kayo ti kasasaad na ita. Marik na kamin, amang ano sa anin ngagbayag ta sawak. Gaputa din mi kan manen ti sigot a sakit na iti puso. ay na, di anak ko aya. Nakakaasimat. Ayan ka din ni Agustina, bayaw. Aday yung ospital, ipag. Aday tatasawak, nanang. Manang ami. Nakaturok. Diyos ko, nagadun ang nakakapat ken kuha na nga aparato. Nakakutkot tong matanti kabsat mo, anak ko. Ay na, nakakaasimat. Nanang. Nanang, Nanang, manang ami, apay nga da kayo dito eh. Bakit? Pasensya kan. Ngam, karbang nga damot ang maamuan ti kasasaad mo. Arnel, saan ko man ang masapol nga impakaamom? pangaasimading ko. Agpaimbag ka. Ipagpagapumla ko man iti pamilyam. Ay na, anak ko aya. Pangaasim, lumaban ka para kada kami amang ipatpatagan ka. Ipatpatag na ka unay, anak ko. Anya ti pampanunutam ame. Apay ama ikulkulang ka. Nagunag ti pampanunutam. Nanang, adu ba nagtinamiris ko iti pan nakakitak itay iti lang ati kabsat ko. Anak ko. Kinagurak ti kabsat ko iti kalabas, nanang. Pinagimunak namin. Ang amita. Mamiris ko ti bindot ko. Di mo ko mapagimunan ti kabsat mo. Tagpada kayo nga ipatpatagmi iti day di amayong. Uwin, nanang. Mamiris ko itan. Nga iso nga inas asikaso yung unay idi ti kabsat ko. Tadagayam sakit na. Tiyakam mo, nanang. Ay, wan. Sigudan asakit na dahin chay. Ngam di mila imbagbagakan ka, anak ko. Iso pasensya kamot no saan mi ana ibagakan ka dayta. Uwin, nanang. Maawatak dayta. Mabali na mapukaw tayo ti kabsat ko. Iti anyaman nga oras. Kapoy ti kasjay alanganan. Milagro ti kasapulan tayo, nanang. Mangnam na maaklat ta, ame. Sa anak asumuko. Kayat ko pa ang makadenay tinapaod ti kabsat mo. Uray siyak, nanang. Kayat ko pa yung makaden na ti kabsat ko. Nagadudag iti nagkurangag ken kuana. Sana ka nagbali na nasaya at agabsat ken kuana, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Tulungan nak nga agkararag para iti kabsat mo. Awan imposible iti Diyos, ami anak ko. When, nanang. Sa nagapunta na pigsa ka manen. Ket kanayo na meten ti umay dito'y talon. Amangan no makapadakas iti salon at mo, no kanayon ka mabannog. Ay namanang, ad-adang agsakitak nagigyanak lang iti balay. Kan may sa anak mo't nga agbannog unay. Intulod ko laang ti balon ni Arnel a pangaldawan na. Ading ko. Kung naglanusanda ka na makadana, gapo iti sakit mo. Nasayata talaga ti Diyos, manang. Pinapigsanak manen. Kan saan lang nga day ti parabor na kanyak. Nagkapyata pa yan nga agkabsat. Ay na,
Uwan ading ko. Kat rombeng nga agpinatagta. Gaputa dudwa talaang kat nga ron nga kabsat. Agrambak tayaw, gapo iti panagimbagan ti kabsat mo, ame. Wala na, katamuyo, nakaragrag sakak. Naglagan gayam tirik na, no awan ti gurguraan. Anak ko, katagyaman akmet, ta nagbalbaliw kan. Wala nang tarumbeng laeng nga ipatig ko ti kapsat ko. Linipat konti kinaagom iti panunot ko. Manang ami, umay kayon tamangan tayon, naidasaran dagiti taraon. Wala din ko. Ala nanang, umay kayon. Sige, intayong arudan. Pukawan ti kinaagom iti puso ken panunot, gaputawan na pintas nga itdanday ta iti biyag ti tao. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin.